Bana yini mara Pigin mabe maiti oroti kwana Bana yini gena bena baba Pigin mabe maiti moroti mi kwana Luakame actually luakame kumalame Uganda Kidong lobona Uganda For God and my country Uganda Amera log gimo kutieno chawa enani regarding my situation regarding kita jamene ketika timone kerikom an keren ari mapa logo she eni meche chamana tika chwalo ne nyu kitma jame tika time kerikom an tika chwalo ne wo donc lok enani ameto ko chake keyboard LC1 mi aduol mo ken mati ya choli sub region kulupa na ko office paradit lobo la dit president ministers mapapat makiti loba choli lutis pagament mapat civil servants police mon kidong department mapapat lokane amero botu woki botu ko chet office paradit lobo kidong la dit malol mon ma dit roma malo ma ene general Mozi ameti lok ene ko borri any situation ma tika lok ne chawane situation ma tika matek peke win chalo fan peke win chalo ngo but this is the reality atera lok regarding to my situation at this moment and watite kare madam tiki lok me kui ngara chiel tiki ngat machware dok bene chik me kui ngia ne dano weng pe mero ngara chiel dok dano weng pe de ngara chiel wer ki kelu ni ki mir ki mi kare ki dano ini chiri lok ki dano moktam gi ka ki kwere unyu ki mirre manu it is the right from the constitution pa electoral commission me Uganda warong berwan ki dagona warong burwan ki dagona ikabura chiel ento pe wat bil logo amin pe mo bil lego lega chiel no wateno wi wake pila chiel piene gine widano nyukere lo ba kelo ki jabe widano kere papat waka chiri point la wo maja ki chwala monyi koma mami ti lokane ko chet board division commander me 4th division mati gulo division commander me 5th division mati ya gago kinon commander mati ya sholpi not sholpi mati la bodwong donc lokane mer beno wo office pa intelligence mati 4th division local mer ko wo office pa intelligence mati ya sholpi kinon karo chere ila bodwong kidong jo magit security personnel level mo iken mapat matie Uganda especially matie kumala ma Uganda achiro gang sabera de ngej achiro gang wa arwenyo de dana mego men chan mea si wa no ne wan chala family wanen plan mi chira kano min komin wa adama mek pa an mamin babana ana chiro gang ano ni mego nywala wa an tin chala kwara tiki atido adoko wala we ana bi kero pat ma mek pa an megwo ko record pa mego iwe tije mukene ma regarding mego an pa ngeo ana chiro gang wa karwate ki joma gang wet ki mia detail pa mego kada we ko doki we achero no la chuma achel ti gangwa center me gangwa ki come ma ilo moy mati yo mia pachwa sub county lo moy parage ahok mera wor me ki wota me ni cheka nano detail pa ngewa gi moy ken mana oge che jo ma ke kerogi go mi report ni city boy ti around ni ba ki gangwa ba pe be dok ni kamo ken ne mapat ma anda winyo ka lok donc logon
ki ka yo pe bana atam ni arwe ni kindan babana wa ni ki wora chere beri kindan ka chama anno bene aol nga chimi de wa chere babana ari beri chama ken ma pa beru ke cha no ni ka wa kwe loke ne na lok chala tika ka jemo kede ada wan ki moze wano chera ka beri kindan cha dana ma ke goro ki lok don karo ki kon kilo kin lu lok ni wanyang ni ki chwali ti kindano kan wano ti ki skirti mu romo donc te xey ni ti mo mere ming moko ken che wano bitiyu keri gine gi bitiyu kera ro pe chik mo bitiyu kera go wani gine gi bitiyu kera chiro ana wa cha ba na wani na tin ki yawe kan wano da wa chiro ma wano chiro ho mo ma duong ada da i cha ko wor kin dano la dit mo chel ti ki gwen ario i cha ko wor kin dano ma wor gidong lokke o pedok no mo angeo ni anen wala dit lo pol kar ko bino onyo chiro ka mo ground kama dano ko bi gore yene moñ beru peye ka wor kiye moñ pe wor ki mu dugu an mu dugu ma jonta wor ke mu dugu mu ken ti ma don mu dugu la ñor en ma ruka do ko manne ti ye kindana i parij ba pe sub county pe district level i parij mo go da ma mana nok en che moñ gu woro che wano o gi kindano wano chiro wa odiku wan chalo family wo beru peñ wana ngoma tima ki miagi matima ago ko na dok chen yu we lok wa chiru kan ko minwa alok dok chen la wo ma jang wano ti ki lok mi yot wa an ya tie la dit wilutino mai le kwayo me yot wa chiki wa jane indong me taking that responsibility chana lok dok gang nin ba bera ri a chiru wang bore mi South Sudan ka kwero independent pa South Sudan not in the way ni da bungwen me do bear ene mana ri ko na cha timo gere performance no mega then the next day me na chira gang ana chiro gang a chira burbe gang ki cheliken cha chiro kalon ber kalon ni na de ni ma ngwen ne ni da para bero la rema wani in CB wa chire wa dropping in gang ki tinga ke moruka wana rio ken an ki driver i moruka ma beti open pebe doktin ki moko pebe lori en rafo en man tino if wona matiki one single door en ma be petio no ki mo mapat ki dropping an ki do ka ko wala mai center ma ana tuj lo moy ni ta jon kube ki monyo ni a city boy ti around cha a foyo ba we ka cha ko lo ba na ini mara pian kan no pelo ba mara ma chel monyi pigi ngeo ko ma physically me ari o pegu no ana cha no gi monyi ma ke chwalo ka makani mono ana ti mo ngo ana woru gange be pagoro wangati mo ka mo ken be pati ki plan ki ngati mo ken ma pat ki bedu ki babana ko megi na magino ti choki ngera e cha e oni aloke cha chiro ma chira loko bona ki or ma ber ga burye ma chiro gang a chiro ka don ka nenno ka kamana ti ga yubu ye otta ganga ki kome a per ye yem che ma ber pe ga yang wa ku ja die ki worro cha tan ga cha nen ki ti kwere mana cha no jemi mukene dong tie cha wa da chet gang da chera buto pin ot po mera e wa ti di kara chero mera ti gang wa da cha buto pin cha yue ana o ga ano di kalpa wan mera e ba ma mek wa wan e oni ki kele polling station ti ye ando a cha no kiri yo tol ana dit angeo ne jamme kale tamone na dok ki nge pien ngeo no dan ma do goro dan ma ke karario dan do goro ci chokwa daro mi chel che kariti di kala no mera mi woro tera no wai aka doko no nen malik che yada ana akar cha akaro meta marom piera bich away
kama dano ber yen cha yilo chia ki chien ya chuli pe kar dano la ling ko na ti to ko na ti yom twinyu yilo dong chi pien de tu che wang dan dan ne wang yo in be de ne wang dano a yilo chia ki chien amor dano cha a cher da yo mera a cher ki intention me cher ka no yuyo a cher yuyo mer pin kong piene dano wen ko be ko gara ringo dano ti ka kwano ka ber ma papa yo gimi bolo qui anda dongo no porque an para mo ka interfere kinga timo ni kubal cha na mi chira bolo qui ne chiro e ora donyo na ki keni ore ngara chelo wa ki kindano enoni ki chire go chimmo do aye ngara ko ko beru giso kinge giso ela dit mon eno bino kinge la dit mon eno karma dong la dit mon bino mon jongu bino ma mon ku pon kino boko wen kitika mak ka bino ikom an enana chelle la go chimi ombero mera me kaga matidi e mwagana ni we yam e kwona wan ki kwede pot po wadaro ki mo wakara an ka chiet gang be pa beru pa no chaket gitu twan pien am always pa beru gang my focus always having my time with my family since pa beru ket gini the moment I something me gang I have to spend time with them the rest I don't mind their business I don't mind what they're doing I don't mind their things achero me gang am pe la politician pe be na mero chuo pe be na tele chuo yes achero gang ma anda te aburo kan don karno monyo rumo pinyo wen kino ba munu ngeo charo keda beru kede I was feeling so bored after maybe 30 minutes I say waka sloping achero gang madit bot muze gi kachane gang madit wanu plumar walu gang madit ada ana achero o gang cha no muze tiga no mego tigang ano bad mego o lokeo tiga tiche ma lok bad bad mego lokeo me no mego ta kokki di kal ken muze te oni ne ti on cha mego ngoni la tin na bara lokeo achero cha ko rwai bad mego telo chero mana telo bad mego ana telo bad mego dung dugu chien ma bad mego dong cha ko dugu chien mego dong wai la tena foyo oi duga wa dugu mami an atika nani kadong digi mera ka adok ko ngeo kuja family no mera cha nan je mo ken pigien kan monyu ket dong ma pe no gi mo kenyo monyu ka o ket kin pen ki lubu kora kama dok yenel monyu lubu kora ma chok po nget gang ti kin pinyo bok bere welo gi nganga gene monjong gu lok gu dok chien wano bero from Chava Beach enoni bero kui ki bolo ko wen pa wa cha bu wen pien mo je wa len pete wi na mabe en don pera ma chir ka bolo kui mego bene since barro loke me wa latina no pa chir ka mo indo go ber ko da yub gi mo cham me yo de gene ki chi ma lete wano chamo wa chaba bu wen marong wange dong ni kare ki ngo polling station pole wen no dong ngo kui wano me dog anda me dog dong chien ganga ange dong kare ki ngo no la na dang do ket cha no da dang do ket to chira no ni wek do ngo le kinda ni center pien gangwa an party ma buj party criminal party suspect pada ti mo gin pangata ma chiro kindano karong lok cha ma kana city boy chi kan komio monwa na ka ne diku monti ka yenyi monti ka ngo ka yenyi sira wa no anno be yada paron me de be kindano kuman ni bene ma ke waja ni monti ya yenyi pe bara ngolo kinda ma no ngi center chir me gang ka kumera gang pa mera brother q wa cha an pa mar be kindano by the way wa da ma dongi ngeo nyar ko ma pe ngeo ne achera beru kuna nung dan ma genera ka kar dan ma gi ngeo ko ma ke cha ngolo ya ke ne sidi boy kan neo anen ka mon po megna po mera en mano avure oteni gituji ko ara ki ko ni kitika yenyi mo intika yenyi so kanu twere to ai chito chawa an ma pa cher ka mana chira ringa ti mo ana ti mo panga chelo tua an lokati kumani an situation ma mega peti ma be donc lega na ma diti cher yo fit ma don fit ma malo an ya chuli kan anyala adon la tin kij pa be la timban pa be la kela yela aberu ngata mar ku kidang atiu petit ma tek ni we ko kan kidana ma ti chok kero bet ma be onyo wo bet ma be
mano slogan na and always no pimiri pangatimo chiro ka piol dani koma ano ngene politik magetiyo mi kakarno rom kumane politik matiki vision erpe politik matiki violence and pe politik matiki ma spreading dano wego dano chiro ka dai kingi dano chiro ka toy kingi uno ngene politik so politik ene ngene wachiri ye an pati politician be pa chung ko la telemo be pati ka chung be pati agene chung pangati mo iken ma look at that moment logo chiro wa media ma malo gini ki wajire du pade ki wajire ya gago ni kwi meka moa petit safe ni pien amoriama aogang pangio kona o katimungo kidok lulu ne muken wani o city boy binu gang utingu moñ atingu la moñ mene atigi monya atiga choya dui churung lega na tieni skirti ro mamaro unu konya an ko mbere chanda luor wa chero ganga a chanda do luor wa bero kidan mano wa bet kida chon ana bero keni ana tiuti me konyo Uganda mate kadada ma kokona dong ma dit chero level me security mamaro unu win kokona win loka o konya kido amido ket kon investigation mate kadada ikom ngo matika time eneni bien la moñ where you me me chero side money no might be something very dangerous giso me me binu ka money no something might be very dangerous la me go chimi kindano me wek monyo tuji kindano no might be something very dangerous do lega na tie yo fit mamaro chake ki level me security pa LC1 pa na security me level me pa president ki state house area ma ana choke ye ma ana beri ati ko ye ati handa protection pa 4th division ko gonata cherboto ka chero ganga tiga bero under control pa 5th division ko gonata cherboto kado pe no en no gok en kali moñ make pokogi por wa kuja ki chwara moñ ti kindano me gok ko bebe pa dano ki o megi wa mabini ka kwanyo lonyo pa ma ki pamba ti ching down pe ki tero pe individuals dano chala an a innocent person ma chiru be ma beri kindano kama len kuman be wayama pe ki record ma part ki record me timo gin ma entertaining dano wi lobo kan donc lokatiero wa office pala dit muhozi lokatiero bot karwa kari office pa security madon level malamal appeal lati botuni for the sake of my safety kidon for the sake of the investigation of this angeo ni jone we magiti kunu la dit maloy wi gitie an la dit maloy wi gitie ewni eni ko be miyo la gamma be ko ngoma na tikati na enne ana pe ki tela ki ngata moy ken a pe ki tela ki ngata moy ken ka yam lok ma ana logo ma logo analysis mana timo en tin po dok ti akelo ki lok kom am cew tima ye ki ja dano logo neno gi dano logo tam gi dano logo view gi dano comparing things but will not stick like dogo chalo agenda pangatimo dogo dia tima pangatimo kwana ena cheli ken ana pe ki ngatimo ma pat ki an kilo bana du lega na tieni o win ko na a chulo win ko na ka ana win ko na dana rio ma aki gangwa ma chak dorweka they are involved in this maka gimo biti me remona chak ki kom gidong kadong jomago pino katima campaigning chobom neno panga jomone ni dong en ko na bedi kom gile chien log mana logo a waj doga kama leng a pere ki ngati mo ken wano mero ba romo lwen ko wa lwenyo watimo reconcile cheki kwanya log ene wano be ban wa romo da ko wa da that is it pero mo ke lo apoka ki moku ngat mo dong ni itim gi mo mi chubu mirpa in wegene ni ini be pa ku ket ngat me ngom ku yik ngom ini ne enu ka monyo mak am monyo ro mak achiel kera ki chir ki chile ne chiri wani wa chilu ngat tem maya mudugo that is the first statement always mon tiu kere either arabi loka ki kana do gang
abera ta kira jini mon chiru chela ko pa statement bi kar wo ni kor mo jo ne ko dano. This is the reason we ka chwalo ko na mateka da do ko na mero chit maduong mabo ana foya loko man bi kona ke anyimpa family ma mek pa an ana yela ka chami ganga a pere ki tij mo mati permanent a pere ki keru mo marama gokke 24/7 bokana te chui ching lu ba kidong lok ma da alego foyo win loka commander me 4th division ki kila dit maloy lokom intelligence ngat ma ko kidong police me ashwa not ashwa region ko kada kete commander pa police mati district adek ene weng ko un tem keto investigation security level mal o tem keto investigation an ko ante kamate abir wenyo cha mo ken chake chawa ene aneno do kiryo mon kiryo and that same la dit mon eoni ni ma che ga tour ka choke para dit en la mon la dit mon eoni en ki kelo en anene ki wa la wo ma do ana chiro ka loko bona ota that same la dit mon en me otui kono te ati uti pa gamente kono te ati uti pa jomo ne ma gite ti ket gini para ngeo en wa wa ne me ki ket ki kweda foyo